Imam golema čest danes, so moji kolegi od ambasadata na Союзна Republika Germanija, da budemo gosti v vaši odložitvi. Povod za moje ta posjeta je oficijalno primopredavanje na projekt koji ga financiramo od specijalno od COVID fond na germansko ministerstvo za navorešni rabot. Projektot беше implementiran v minatite 2 meseci od strana na Združenjeto Bujrum, a ova donacija obhvaća oprema za bolnicata v Kumanovo, koja je potrebna za vsakodnevno lečuvanje na pacijentite zaboljeni s COVID-19. Germanija v momentov predsedava v Sovjetot na Evropskata unija. So ogled na aktuelitne sostojbi, naši odglaven akcent je spravovanje so pandemijata in nezinite posledici. Ovde v regionot na Zapaden Balkan zakame da pokažeme, deka našite partneri pri borbata so pandemijata može da se podprat na nas. Germanija dosega ko podrža regionot so 5 milijoni evra, v što spađa i ovaj projekt. Po natamošnji 10 milijoni se napad. Osvem toga, Evropskata unija pomaga so 3,3 milijardi evra, v koji Germanija učestvува so skoro 1/3. Od imetu, od germanski od narod, vi posakovam dobro zdravje i uspešno spravovanje so pandemijata. Blagodaram na Kumanovicke instituciji za odličnata sorabotka na ovaj projekt. Hvala. Danke. Edene čutim čipa?